Tuntruma hianin Hollywood celebrities hausinga DC le Marvel characters ni omang kati deu tele MCU le DCEU movies vela kase kalauti ve thin hote karon talang nol dona chan khat karon talang turte hui keiman anang kati em wang ka siam chopte nia chan khat ero hi chu Google fan art om sa hote ani bok dona ni pakhat na chuan Storm Aurora Monroy Storm ti kan share la ri superhero mi hanga chuanin alarber ani lo point alarber top 3 e chon tel shim X-Men entry ho ka chori kan sheve kanga Professor Charles Xavier Schoola ama IMU ten la no pang zok tele an power la mang thiam lo te tana teacher ni no oma chuanin celebrity sa hianin X-Men a Storm character play thei tur khopa Storm ang chi ka ti mai an meli an pian en po Stormy character play tur om ang tak pani karon thlang sok don ani anangin ti ve ngei pokaring pakhat zok chu Terra hi mana tang to khanin Stormy ani du meli kan ti thai mai khopa ama hi asielo mai pela ma hianin asang thra mai boka finga lein chi somlai sangin model hotling takan di boka tin mihang nu ro apo amele face cut nen zong a chik taka han en hianin Stormy X-Men mi kha ani du mel big ngoi thiani hei fan art gogolominia Terra Stormy ang tura fenten an siam chapani ang khomoi ama hi model pian na takalo ni sabok nen tin a cher dang zong le aban sin dan tele amal sei dan te zong ki ang vel vekin ka shege chun X-Men evolution na Stormy kha alo sangin lo cher sei ve khar boxi celebrities housinga Stormy character play thei tur khopa Stormy ang ka ti dang le pakhat chu Naomi Campbell kovela supermodel ma Sabertooth zingami ahun layen nula vun hangom chun African American nula te zinga supermodel ni masaber hian Stormy physical appearance turang zongzongi ane kim vekti la kan soi soling karing lo ama hi Terra an sangjong ai nang chia finga la inchi som thaunin supermodel ti taka apian nalina sang tha emema Stormy character play tur hian ama baka han ang thei tur chung waki kalang husi lo ni heichon Mizoram kel khora du thu kraw sang ve ni chu hey fan art pakat ka munia Naomi Campbell ka Stormy ang inan photoshop velani ang heavy hey po fan art ang le tuna chuan Terra kan en vetawang Terra hi ka du khop maya arok por kha athra ka ti asial ka ti boka tin ama shim hi a physical appearance anal ka ti emema a blondie hair le a t-shirt dung le ki korching tak hak tele enge ama cher sin zai hi ai me ka te tin ama hi a bichi mi ka du na pakhatani anti-villain lo ni boknen Terra ang tur deuh pakhat ka mu chu Anna Sophia pi ani du wel ka tilutuga achan chu ama hi Terra angin ko ke hian ania an samrong samngil dan le samsedan te cherin in ang veka tin ama hi mel traveng si kiu deu si hianin a mel hi bichi na lai deu na ya spoiled brat face kan ti ang chi hi nei deu ka sia kiu deu si hian ama hi anui hian aner deu nong china kan shel ul sam the tan ver tur chonin ama hi Charlie and the Chocolate Factory no pang bichi deu khania a henu chu ka lom ve shim kami movie chang to khan fan art of ve lemnova tien collage mayang tuna Anna Sophia thla karon manoi tleirol te ni lai mi ho vekania tuna chuan kumsum ni pariat lai ni ve toin Terra ang to vak lo ni atleiro lai chuan ang tinani chu boy tops adole chuan Captain America hi comics vela hian mel thalam ai ma chuan mi pa mel patling le mel palampang mel authoritative le mel general lam deu hi ni thina indona sipai tang te chan sok thai tu tur mel ni om tak mel taf tak le zuam om lo tak mel an mang china ni tin comic sami angin palien tak le sek tak ani tur ni classic comic ami Captain America ni du mel deuh ka ti chu inui zamai thainio John Cena ni makintiem American professional wrestler John Cena hian comic sa Captain America body figure sek tak le mel ni omang tur tak hi nei nin ka sia tin a mel hi mel thalamai ma chuan mel rumlam mel tafle mel commander kan tiang chi ania ama hi a seglen MMA pilama hian o te hi amen thak le ya indona vela po vin taka si pailu bok ho han comment kola han angkum vak turang chi opa thatak anei boka Avengers ho captain tan turpan au hi authoritative wangin ain me don lein ka shepokani peacemaker po ain hi tin soitong han Steve Rogers Captain America hi klangwal mel 5 vung le mel thalam ai ma chuan mel rumlam mel commander le mel general tak indona si pai hoisen tak niomang tur mel claim of mel senior lampang deu to mel apol kan ti to kha
Hei John Cena Captain America ngan siam chu nia angin tivem chu ka shelowa ke chun Chris Evans ai chun ani du mezo katiani atot lia kanin tur hi Lobo hi kan lo shelo ni suan kan soilo kanga ama hi DC Universe mi nia Superman a villain pakhat superhuman strength le regeneration na nia ama hi journey planet mi nia alien ani a powerful ma Superman in pon anin beitok ve thina ni ole hei chu min pompui ve nge karinga ektor lar taka hianin Lobo ang turtak a hmele pian le asang zong te asek zong te le an mit le mit mulom dan te le an hyper dan le anui dan thleng inang tak mai oma chu Jason Momoa ni seva ngain ka shelo hoi chu angin ti ve thau karing thian kan da dun china han en sinula tin hei a concept art Jason Momoa Lobo angan siam chu ni Ato lekanen tu chu Mystique female super villain ti kan sei to hi chuanin karil ruwa hi ani Mystique hi aron langal china katete chung toin X-Men Evolution series TV so chin lai to han Mystique hi kalau du to a ama hi superhero le anti heroine kan tiang chi khania adang dai ka tiama hi shapeshifter lar mania mishinga le ramsa point ti chang thei vekani shapeshifter kan ti to chuan Mystique hi kan ril ru lo lang ma saberani fo thin karing ti chuanin actress lar tak zingah Mystique ang turdeu ka ti chu childized hero nani actress hello sang le pianal tak childized hero baka Mystique character play thei tur khopoi me hi tungiom to chuang le ameli tian sing tingin han anila amit mengte amit mulki dante anar zoom dante le akhabi zoom dante a face ka sumsumi Mystique ani du mel ka te tin childized me sumsumi ami su nu ka te amel ringot en hina ma hi aril du chiat mel kan tiang chi sual mel bichi le mel sexy mel siam kan tiang chi khania hele Mystique yang an siam chunia ang khop mai tiro adot le chunin Lex Luthor kaninang Lex Luthor hi DC Universe mi ho saton to billionaire ania Superman ho tu pharani Superman main villain ber ti la kan so long chumo ama hi vanal in la kryptonite mang thiama ka timaya superpower na vesi lo chuani Superman an hedan kongi azong ve thini ama hin superpower engma nei lowa mishing pa ngai nia amai ro chu atumaru emawang hianin Superman an hedan kongi a technology mang hianin azong ve thini DC Universe company chaklet hilti thei tak pakhat Lex Corp company CEO ani bokani ma hi ti chuan actor lar tak zinga Lex Luthor ang tak mai chu Billy Zane ani ang intivem amel future shim le avun rong tele alukon dan zong tehin ang vekani hei hi Billy Zane Luthor anga concept art chuni anexa chuanin Scarlet Witch Wanda Maximoff the Scarlet Witch hi tunai pikhin aron lar chokhup maya multiverse of madness ahian a superpower mucha kom to khop mai comic sami angin Wanda sami adum turnin rong sen lam kai trap turania tin amel hi Caucasian ai chun claim of male Spanish mo Mexican lampang apol dewa comic sa hian male feature siam lampang male zoom na zoom lampang ani turani actress lartak Scarlet Witch andu mel de ka ti chu Megan Fox ani Megan Fox mel thaziele chilo si ti chu soinun ngai lovin kan sa vector mase Scarlet Witch comic sami yang mele ama mel sexy takhi Halloween ang don le ni ti kan no singai lova a facial feature siam tak mai le a me sexy tak hi comic Scarlet Witch nen ani nang ka ti le ni hei Megan Fox Scarlet Witch anga da chin chunia ain me view chuan ka siani ato le chuan Jean Grey hi X-Men Evolution series ami kher ka duwa kai chu ama hi ta han nal ka tia Jean Grey power telekinesis power zong ka du berania tin ama hi nula samsai tak mai tunglam chersang kher thor takania actress a hian hemi Jean Grey ang deuh hi uma chu Bella Thorne ani Bella Thorne hi makeup man lo hian Jean Grey X-Men Evolution mi kha ang ka ti emema samsen alo pu vereng boxia tin amel tra emema amaya tunga anar ngule face ka thleng hianin Jean Grey ang ka ti vekani angin ti venge chu ka shelowa ke chuan real life Jean Grey ka ti top Bella Thorne hi hei hi ka han siam cho ve dewania Bella Thorne Jean Grey angin
adot le chuan Nightwing Batman a sidekick le partner ma saber Dick Grayson anu Nightwing ronita hi superhero costume azonin a costume nal kati ber porania Dick Grayson hian Robin dang ho hian Batman at hui oi big emema tin Titans azom nuwa po hian Batman an ram mo chuanin alakal zak zak thinani tin Dick hitlang wa mel thapa ngai ve tak leitling tak le pian na tak turania au hi othum pa fiek tak ang khani lova tlema onem le friendly shet lam ang khani le actor Nightwing ang deuh kati su Robbie Amell ani Robbie Amell hi tlangwal mel thatak nin apian po analin a leitling thalea Amell hi mel pa tak le mel room tak kan ting che khani lem lova Dick Grayson anga mel friendly tak anaya au po thumlin thatak ang khani lovin onem lam friendly tak aneni onem ka hanti khan onu tinani lovin mi pa opa ngai tak mase thum vak lo tinani Batman animated movies vela kan han chuanin Dick Grayson na ohi othum takani ngai lo ti kan shremayang tin Robbie Amell mel shumi mana chang to khanin Dick Grayson Robin mo Nightwing a angkat ti ve sa to shumi hei Robbie Amell Nightwing ang ka siam chopania ang takani ang tak hemi ve thung roi chu gogolamini atot lia chuan Iron Man hi Marvel Cinematic Universe aron hlotlit view tangkhan Mizoram kil khorber thleng apo aron lar chhove ta emema Avengers movie masaber 2012 ta chu ma kha chuan Marvel le DC lom vak lo chuan Iron Man hi she kana tamlu tuking ka ring lo Tony Stark billionaire playboy role Robert Downey ne taka a play kana hu photo an kasfu pokani mase actor pakhat lar tak Tony Stark Iron Man ni vedu mel tak mai Robert Downey Jr. ai pokhan lokase aswal chung lovanga ti theitur khopa angle Iron Man lema changthiam tur mai pakhathi oma chuchu the one and only Tom Cruise hi mana chang to khan Iron Man a changtur anga soi aro chulle si anga soi omle zau thina tin sume pilama Tom Cruise Iron Man anga fans ten internet vela an post vele peu thin bok ani hei Tom Cruise Iron Man anga siam chunia hetia Tony Stark ang che muimul han nei tir hianin aw mang viol le zurin ka sia tin tunchu multiverse of madness lo chuk tura phei chuan Tom Cruise hi superior Iron Man anga achan tur thu hi a viral na sa emema fan theory sangi tam ve china thleng dik takang mo thleng dik se ka ti khop mai ken jak to ulutuk dolia chuan Poison Ivy hi DC le Marvel may che character a chuanin a sexy bear ani lo point top 3 a chuan tel shim ama shimi adang dai bi katia a plan ngai na lutuk le chunggo ang tak a plan mai na hin ama hi ati attractive le zol nin ka sia may che point Poison Ivy chu andu ve viau ka sia ama shimi a lo seductive bongnen ti chuanin le actress housing a Poison Ivy role play theitur khopa sexy bear chu Megan Fox Hollywood may chelo le sexy example hi chuan atute mai po hian Megan Fox kan soifo koring do tani leine tiro Amell hi ti sexy chopsan pa ngai lovin a sexy sa emema amit mul anar a mui a face cut and kimi a perfect vekani ama top hi Poison Ivy ang dewin a seductive ngal sa emema ni fan art Megan Fox Poison Ivy ang an siang mi kalau khilai leng cheu ato le chuanin Green Lantern Hal Jordan hopo hi comic sa hi chuan kadu ber da zinga mi nia achan chu an zungbun khan an rilru an thil ngai tu apiang han siam thaini antinan tengte space rocket te Titanic anga longlien takte aeroplane te baseball bat lien turulu tuk tak mai te body armor te machine gun te le thil dang chi sang pon siam thaini tin Green Lantern tam tak zinga lar berle mishing Green Lantern zungbun ma saber do tu Hal Jordan ang tak mai omlea ama chu Chris Pine ni angin ti vem chu ko selowa mase ke chu Chris Pine ni Green Lantern Hal Jordan ni du meli ka ti tak zeta amele hairstyle atang te hin ang katia tin animated movies vela Hal Jordan ole Chris Pine no hi ay nang bukania logic ve mateu hei Chris Pine Hal Jordan angan siam chu nia ay mei ti ve thau chu karingani kakolach sina ay nang khop mai ti hian ole do lemi tu chu Gambit remi etian lebiu
Gambit ye kan sia thi mutant ni in achanga villain nia achanga hero ni le thinang khania This guild member changa ba nu X-Men te kharon join velia Gambit hian kinetic energy and manipulate thaya apower man tamber chu card ho energy manipulation manga vavom manghani actor zinga Gambit ang tur deu mai poni lo Gambit character movie play te deu a movie an cancel le taxi oma chu chaining tay tu mani he Gambit movie tour chaining tay tu ma chanai aswak turi mo galo ti thina ma se hey tun kum thleng na la chok lo chu ni hi awi ka te chaining tay tu ma kha an kas fu te lul ne no hey hi Gambit movie tour chaining tay tu man kas fel khap to na chok trap chok le silo concept art chu ni dolia chun Aqualad Jackson Hyde Aqualad ye kan siat tuna kron talan version zokhi 2010 chawan CM chaunin Young Justice series sami turan siamania ama hi black man ta fapanin Ellen Chinsania gay ni bokani Aqualad hian tuimuk na density ti sang vak thaya ti chuan tui chu suar trim tak angmai na siam theini tin Aqualad hi aquaman ni fioni lawa a sidekick zokani ti chuan in le actor zinga Aqualad ni omang tur deu chu Jaden Smith Covera black actor lar tak Will Smith a fapa Jaden Smith hi tuna hian kumsom ni pathum ni mekin Aqualad role play turian ai mekaring leya Aqualad Young Justice sami kha tuna hian kumsom ni poruk chawala ni boka tin Jaden hian samalo ti eng ve zeu zeu nen Aqualad samalo eng ve che boka anin ang don lut tukringot hey Jaden Smith Aqualad anga siam chuni adolia chuan Superboy Connor Kent Superboy ti kan sia thi tam tak chuan Superman a fapa mo kan ti thina masema hi Superman le Lex Luthor DNA tanga siam chopani Superman ang phave tur dewan siam chop tinani chu Superboy hian Superman angin superhuman strength super speed le super durability te anei ve veka mase thlok ve theilova hit vision po nei ve lo ni le actor zinga Superboy ang ka ti deuh kanen leang ama chu Robbie Amell digression ang ka ti thoka Superboy ang ka ti le thoni chu ananga big le mai Robbie Amell hi male pa shock ni lo male friendly lamle tlangwal male pa ngai takania Superboy po tiang che chu lo ni ve boka ai nang le ni he hi concept art chu ni lem lova mase gogola Superboy ko ra halai ka mu fulu tuka korondani adole chuan Starfire Coriander Starfire ti kan shet lar hi superhero mai chi chuan a chicks berte singa minia ama hi comic sapo nula chelo tak mer thatak le pianal takania tin Cory hi mishing ani lawa alien race pakat Chamerian ania ama hi a omna planeta Chamerian ho princess ani bokani Starfire hi kante laya tin titan sa chuwa thina changdai to han kadu emem towa sap nula chelo takin DC real life movie vela Starfire role play la hi ken chang na rei to ultuka tin Starfire hi Caucasian turani lawa avun hi ten lamdeu turania Jessica Alba te vunrong lamdeu hi polani Hollywood character housing a hian Starfire character play thei tur khopa chelo chicks le kitel tho boxi hi ka zong na sa thei khop maya atopa chun ama ang tur tak ka muchwak veta chu actress Eiza Gonzalez ani kathilung Starfire chu henge hi ni kan zak theilo lokange Eiza hi Mexican actress le singer nin kumsang kha sako som ko khana pianga movie sang Fast and Furious Godzilla vs Kong Bloodshot Baby Driver ti telo changtoni ama hi Starfire role play tur hian Hollywood mai cheka mu to singa chun alain me ka tibera amel chadan share lodan le skin tone zong nen hian Starfire ani du mel ka tingoi ngoi ni makeup man lo na phei chun ang le zul khop mai hei hi Eiza Starfire ang ka siam chopani adole chun Sabertooth Victor Creed Sabertooth ye kan share lari manai prehistoric animal Sabertooth sakay inspire siya mania Victor hi mutant ani bokani ama hi Wolverine mel mapaber ani boka at sakina loom leya hasiam tak sai tak le Sabertooth sakay anga tin siam tak anai bokani ama hi ahlo me ma katelai pon ka lauk thei te mai nio actor lar tak zinga Sabertooth role play thei tur khopa ang chu Jason Momoa hin ananga re mai amel siam tak le unique tak wangte apalen wangle aseknal ema wangte hin comics hin an tur tak hi anlo le thina tin asamalo sei thur bok hin ati angle zual thina ni
Hetien to pohen amahi sakei bakne angsa shim Sabertooth rolatan pohin ai tom khop mai mahi hi Jason Momoa Sabertooth dangan siamani adole kanele tu chu Starfire Roma Starfire omsang le bok ti ka siela Carol Ferris Starfire ti kan shet lar hi Violet Lantern nia omzia chu DC Universe a hian Lantern sang onoma Green Lantern, White Lantern, Black Lantern, Yellow Lantern, Blue Lantern, Orange Lantern, Red Lantern tian omani heta Violet Lantern hi Starfire chuni Starfire Violet Lantern hian Green Lantern Hell Jordan atiang thoin power ring abun vea Green Lantern ang thoin power ring chuan eng po asiam ve thai vekani ama hi super villain ania Legion of Doom le Zamaron member ani bokani Hell Jordan X ani bok le actress zingah Starfire role play tur hi ang deuh Green Lantern movie 2021 Ryan Reynolds channa khan omsa towa amai ro chu kami movie akhan Starfire lani lowa mishing pa ngai ringot lania Carol Ferris ti ringot tinalo omsia Starfire turani lo zok sim nge ani turani nga anani tilo mai zok kasato lo kha ka chu ama chu Black Lively khani Black Lively hi Starfire tu hian ain mengal ka tikop maya amel pian le hairstyle thleng hian ang sa vekani movie a hian ama hi chelo boka hei Black Lively Starfire ang ka siamania editing level chu bon vaklo phone atlang chuan mase ain me turu buru ka tikop mai tho na ti chuan Black Lively lo Starfire ang turdeu ti pakhat dang le kanaya chu Gal Gadot Starfire ang ka siamilo enila ang cops may Gal Gadot po le he video atober dot turatan Bane Batman ak mail makumlun Bane hi palien le sekturu tak mai intelligent tak mai ni boka ama hi ma chuan mishing pa ngai nia athi senzama venom drugs a chiulu wangin heti khop hi na taksa hi Hulk ang mai na ron liana superhuman strength le super durability te aron nei phatani Bane hi actor lian le sek tak ten an lo play kan mu photo nga amai ro chu ngaidan nei thianga ka ngaidan kan soi velo ka nga Bane hi comics le animated movies vela hian khovela mishing sek ber Mr. Olympia kan TTI po hianin ama hi alienin a sek da imaya tinama hi apalien tel emema asanzong po fit rugle inchi se lai sang ania tiegang khopa sakhi anlakas ngai lo mai chu soilo mishing pa ngai chuna thei lo shima CGI mangan ti sekan tilien te ningot lo chuan mase awana itlak takin kan tidon nge chu ti rol chuanin bodybuilder pakhat lian tak mai real life hal kan ti mai celebrity po ni chuang lo Bane physical appearance ang deuh che nei seklian turu tak mai ka mu choka ama chu sajab gharibi ni hanen mateu abon remania photoshop po ni mielo mishing body tan chuan a super khop mai super body ni rengot alom a picture khatian inila bon remania real life Bane hi ni rengot tuna atiang le sol turin Bane costume kan lo bel sinang letika chun Bane dikta kanita tuna he video to bernatan Valkyrie hi Asgardian nin mechi warrior in solthim takania Valkyrie sau shim hi mechi annia odinan indona ati thinte anni odina answer fani chu actress zingah hian Valkyrie character play medeu tur oma ama chu Uma Thurman tunkum 2021 Uma Thurman nilo tuna athala karon post kum ang role vel ani lai alayang deuh lek lai zok hinain me don lu tukani a chelu tukin lo ti mai thaya mase sa pho chu movie chandon hian an movie chantur character ang size khan anin ei thawin anin shrek chera personal trainer thatak noya workout in muscle te tharuk chugin an gain chewa oite an loss chau thina ni hei Uma Thurman Valkyrie ang kasiem ole khati zongkha who should be cast ya celebrities in me kalorin vete ho chuan nia Mizoram kil khora tangin duthu kalau sam vena sa thina nia kalome